Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag kita kat naggapo ken ni pagayam Renato. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan a Renato. Retirado nga abogado. Agmay may sa itibiyag. Manipod nagbalinak abalo. Tadamatan bukod abiyag dagiti dua nga anak ko. Awanan ti kidawak itibiyag ko, adaanak itinalawa a farm, ngam naladingitak gapo tagmay may saak. Ket dimteng ti jakpulos ninamnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Renato. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, sir! Sir! Ay, nalipatam da ito'y baryam. Ay, uwan gayam. Nagyaman na ka. Atoy, sir. Agtrabaho ka kali, di na ito restaurant. Ay, wen, sir. Nabayaga kun dito'y. Apa nga itala nga makita ka? Ay, dishwasher ak namin, sir. Ang nagsakit jay waitress. So, asyak pa lang ti waitress ita. Oh, I see. Thank you. Ay, wen, sir. Ay, welcome, sir. Kanayon nakamangan dito eh. Dumagdagasak na malpasak nga agbike. Thank you Si Kani. Mila, tinagan ko, sir. Oh, nice meeting you, Mila. Mila! Ay, panawan ka pa, sir. Ay, abanda ko. Ay na, nagbike ka man gaya man. Bumaban tumanan ti blood sugar mo. Maulaw kan tumanan. Ay na, daddy. Emergency tumanan ti papanam. Bayan na ka nilang. Kaya't kumutag watwat. Imbag kumaan, no da kadwam arumwar. Awan nga ron. Nagitigagayim ko apadak a retired. Saan damot nga aktibo akas kanyak? Ang masubsobra ang matan. Di mo't nga rod mamonitor deta sugar mo. Maburing akmet nga ron no dituyak lang balay. O di mapan ka ije farm mo, bantayam dagiti trabahador mo. Daddy, concern kami lang kan ka. Saan mi akayat ama isagmak ka? Iso akayat mi asaan kan nga umadayo. Saan kan nga agbike? Delikado day takan ka. Nagtungtong kami kan ni Mirna, Dad. Pudno ka di akanayon kayo pailaan nga agbike? Sagpaminsan langan. Nalipatam ka din, ana ospital ka idi. Gapo tabi maba ti sugar mo. Numaburing ka ije balay. Dito'y kalangan farm nga gistambay. Tabantayam dagiti trabahador. Kaya't kumit ti rumwar. Tapno makalang abak iti presko nga angin. Saan kumaanatang kanday taulom, Dad? Nagsaritaan min ken ni Mirna, ang mangala kami iti caregiver mo. Caregiver? Paritan niya na ita caregiver. Napigsak pa'y matlang. An-anwan niyo kumangay ti savings yu je bangko, no di yung usaran. Ad na ngagkapsotak, nagpatarakenak iti caregiver. Napigsak pa'y. Saan ko pa kasapulan ti caregiver? Mila, kumusta? Ay, sir, ada ka gayam. Ay, naka-order ka ka din. Saan pa'y? Mila! Ay, pasensya kan, sir. Busy ak ita. Sige, sir, ag-order ka laang. Simmangpot kagaya man, Manong. Kasang-sangpot ko. Nagbike ka manan. Wala, isa kastaw na itilingat ko. Manong, kagapgapo ni Jared dito'y farm. Masar man gaya man. May nakakinita, no ada ka dito'y. Kasta ka day? Makaong tawan ka dito'y. Sana kaya dagiti anak mo arumwar ka ngamin. Na-stricto na launay. Wen, binilindak pa hikit di bantayan ka kano. Anya, ay,
Agpakpakatawan na ganyang anak ko. Ano ti kayat da? Ikulong dak ditoy? Ay, wen ko naklatamatan Amumatan, trabahadorak laang dito'y manong. Dispensaram ngam damagak man kan ka manong. Sa dino ka diti papapanam takanayon kan samutin arumwar. Ay, agbabay kaklaang. Ket panagrik na, pimig sa tibagay. Maawatan ka, manong. Tauray siyak mo't. Kumapsutak nagtugtugawak laang. Agyaman ak, tamaawatan ak. Bayam, tainton umawag kanyak ni Jared ngagdamag. Ibagak nga da ka dito, manong. Namne, agan anad ka, norumwar ka. Sir, ato iti order mo. Basit sa ti customer yo ita Isa ka ti nag-serve kanyak. Ay, wen sir. Saan unay nga ado ti customer mi ita, no kasto nga aldaw. Kaya't ko adang gayan nak amangan. Ay, saan mabalin, sir? Apay kidinasaan. Siyak bayad. Ay, iparit ni boss ko. Amumatan anak kais istrikto da ditoy. Kasta ka di? Sa dino ti pagnanaadam. Ay, adayo, sir. Mabalin ka di amaamuan? Mila! Ado pa'y ti iinawan ni Jay Kusino? Ay, wen ma'am. Ay, kwa sir, basta, adayo, ti ayan ko. Sige, panawan ka pa, tani. Sakbaya pumanaw ka. Mabalin ka ni amaamuan. Nonya nga oras nga agawit ka. Milo! Alas 5, sir. Sige, sir. Bye-bye. Wan, sir. Talagang adda dito'y farm yo ni daddy yo. Sure ka? Ay, no kayat mo akasarita. Ipasakan ko na dahito'y cellphone. Sino ba ita? Ay, ni Jared, manong. Kasarita, ato iti cellphone. Hello. Hello, Dad. Kayat ko lang nga siguraduan nga adda ka dita. Adak ditoy. Apay ko maapumanawak. O sige nga ro, Dad. Busy ak iti trabaho. Iswas anak ang makaumay dita. I see. Bye, Dad. Okay, bye. Ay, concern at talaga kan kadagiti anak mo, manong. Ngam, nakasukat ka mat, at ka di papanam. Mapanak agaram. Ha? Agang angawak lang. Si kakit di man. Rumora kita. Kat sapay ko mata di mo ibagbagak ni Jared. Wano ni Mirna, ha? Kayat mo asawan, manong. Agulbuda kadagiti anak mo. Nayunak ti sweldo mitabulan. Ay, uuwan manong. Day talagayam. Mang panuno tak iti rason, tapno saan da ka nga ungtan. Ay yaman ako na. O sarek jay lugan. Manong. Kano saan da kan sa apalubusan nga ag-drive dagiti anak mo. Kasano daytan? Ay, partakak ti magna. Tane, sumitngutan. No kaano nga agap apuraak nga agawid. Adamot nagparada alugan dito'y abay ko. Mila. Ha! Ay, si kamot gayam, sir. Umay ka. Aglugan ka. Ay, saan, sir? Umay ka kit din tanay. Rumabin. Ay, kababain samot, sir. Agarbisan. Ay, sige, makilugan ako na, sir. Umay ka. Ita seatbelt mo. Ay, sir. Jakmat mo nga ikabil to seatbelt ako nam. Ha? Ay, isuro nakman laang. Kasto gayam ka adayo ti pagpagnaam iti inaldaw. Ay, wen, sir.
Yan anay kumatibasit asweldok. Eso nga ano sa ati magna. Basit ti sweldo, ngam ano ti trabaho. Pudno, sir. Na-istrikto na pa'y unay nga agasawa ng iti amok. Ay sos, pinigsaan na matayin. Ay nagpigsan ti Todo. Imbag lakit din taada ka anak iluganak. Ay agyaman ak unay, sir. Sa dinaw ti pagnanadam tay tulod kan. Ay saan, sir? Ay nakababain matlaunay kan ka. Ay ibabanak laangan iti highway tamagmag na akton. Ay saan ba ta? Kano agtutunaw? Itulod kan. Kwa. Siya gayam ni Renato. Si kani Mila, saan ka di? Owen, sir. Kabisado kong tinagan mo. Ta kanayon nga ayabanda ka dagiti agasawa nga amom iti restaurant. Apay nga anusam ti trabaho mo iti restaurant. Bugbugkawan da ka pa dagiti boss mo. Usak asar. Taan niya ngay nga rod. Agmay-may sa akmutan nga agbibiyag. Kasta ka di. Uwan, sir. Tisyo. Pasensya ka na, sir. Jak malapdan tiriknak. Makasangit hak amang panunod. Itinagbanagan tibiyag ko. Napanan ni Daddy, aping awan dito'y farm. Awan mo timayat nga agsaw kadagiti trabahador na dito'y farm. Ay, saanan anasaya at dayto'y nga aramiden na, Jared. Amo na matasaanan ang mabalin nga ag-drive. Ne. Isumat daytan ni Daddy. Si Mang Pweten. Kasarita ta, anasayaat. So sad. I know it's over. Handa kayo man nga kapsat. Itaman pa yan nagrana kayo. Daddy, naskan ngagsasarita tayo. May papanitan niya. Amumat, asaan ka arumbang agmanehon, Dad? Pinaritan na kan ti doktor mo. Apay arimwar ka pailaan. Amom ka di, Daddy, noan niya ti paggad amabalin amapagteng mo iti dayta nga inaramid mo. Saan da ko mapagbalin na natakrot nga po iti edad ko? Anya? Sa dino ay ati papapanan nyo, no kasta arumwar kayo, Dad? Saan kayo anakontento iti bisikleta? Inosaryo pa hinday talugan. Sigurado, at dalakid din napatag apapapanan nyo. Nasa pula kong tirason, tapno kayat ko pa'y patuloy ngagbiag. Anya ti kayat asawan dayta, Daddy? Saan, Daddy? Saan kan amabalin ang mga sawa pa'y? Anya? Mga sawa ka manen, Daddy? Ay saan? Saan kami nga umanugot iti dayta desisyon nyo? Kalukwan day ta nga ibagbagam, Daddy. No ipat patigdak nga amayo. Bayan nyo nga agragsakak. No saan nyo amaaklon ti desisyon ko, respetuin nyo tiriknak. Mila, mapan ka din agtrabaho. Awan, manang. Agsarita tamang paibit. Ay, may papanditi. Anya, Binagaan kay din. Saan ka di? Naskan apumanaw kan. Tau may agyan dito, ijay apok. Ay kwa, agberbero kak pala ang itipagyanak. Kaano pa'y nga imbagam dayta? Ngam aging gayta. Ada ka pala dito'y. Mapan ka makigyan ka nagiti anak mo. Uray dala 5? Awan lati mayat ang mga alakin ka, itatabakit kan. Nabayag mo't nga amom, abinaybay andakon. Anya klase nga anak dagita. Di na ka pa'y amo at aliyawan, itatanakapsut kan. Ni Renato. Mila, umaykan. Itulod kayo yung trabaho. Ay uwin man nga rod.
Panawan ka pa ay manang. Panunutam dya imbagakan, Camila. Nasken na pumanaw kan. Agyaman akmanen kan ka, Renato. Amok akasapulam ti pagluganan. Taadayo di ti pagdagdago sa mabalay. Wen nga rod. Ay na, rugyak man kuman ti magmagna. Sumrag ka kadipay, iti trabaho. Ay, wen sir. Kasanuak ngay no sa anak nga agtrabaho. Awagan naklatan iti Renato. Mila, apay ngan ano samlay ta trabaho? Amumeten abinaybay anda kung dagiti anak ko. Kalpasan anatay ti amada. Nagkanya-kanyadan. Basta, agpada ta nga agmaymaysan iti biyag. Agmaymaysa kameten. Wen, kasmut kan ka. No kayat mo, agyantan iti balay ko. Ay, saan analakaday ta ang desisyon mo, Renato? Ay, kasanod nga ay dagiti anak mo. Iti da ito yagun daway. Siya akong tinaskan nga agdesisyon saan kat nga isuda. O niya, mayat ka ka din, Mila. Intulok matla ang dagiti anak ko ti panagasawa mi kini Mila. Ket awan makunada, tamakita damat anaragsakak. Naragsakak iti biyag mi kini Mila. Iso ti katakunaynay ko, agingga nga ipulang mi ti bulod mi abiyag. Tuy pagayam mo, Renato. Agyaman aktata Renato iti deto apakasaritaam. Nagbalin ka responsable kadagiti anak mo. Ket amok asaan amaksayan dayta nga ure addan ni Nana Mila iti biyag mo. Ala, salwadan yo ti salon atyo. Tapno naununday pay ti panagbiagyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Renato. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.